Halo! Ja, ja. Kellner! Ajde, Kellnere! Vemo, kaj sem ima ti, dej. Dobrodošli v restauracijo Čuk. Ja, ben dobro, to smo se. Kaj vam dobrega lahko Ne postrežem? rabiš tako govoriti. Prinesi tako so tle ane vampe. Ste pogledali? Ne, nimam kaj gledati. Prinesi ane tripe, je prinesi ano mešano malo salato. Vas takoj ustavim, tega nimamo tukaj. Veste, tripe, male salate. Jema se holaš? Ne, nimamo. Nima se da vampe ne holaš. A jora prinesi mi enkrat mešano, vampe holaš. Recimo, da vam orišem najprej predjedi. Ja. Imamo, kot vidite, zelo dobre hlebčke s kuskusom in pirejem ter ocvrto čebulo. Dobro, tu ne jejo goro minarete. Jaz tega Lahko pa poskusite hladni zavitek iz palačink, polnjenim s sirinim namazom. Pa ga si molna. Pa kaj pa je v palačinke za prvo? Ma ja, Palačinke so na konce delali, ne me razbivati jajca. Imamo pa joto. Ne, poglejte, imamo tudi hrustljave palčke, Ja. Hrustljave palčke iz listnatega testa po havajsko. V Postojni. Se opiramo. Jote ni, ne? Jote ni, vampe ni, holaža ni, prinesme na paštem frževi, kot smo končali. Ni paštem frževi. Veste kaj, če gremo na juhe in na testenine, bi vam jaz priporočal mogoče kakšne široke rezance s česnovimi kozicami. Ma kaj so dali, koza noter v testenine? Ma kaj mi govoriš? Čakajte, so morske te kozice, veste? Kaj, plavijo se ekstrajane? Ma ne. Se ne razumiva. Poglejte še malo, ker imamo tudi rebraste tulce alla norma z omako arrabbiata. Kakšna omako? Arrabbiata, po slovensko je bilo jezna. Jezna? Jezna, In ja. kako prijeta roba? 15-18 evrov. Ja, pa kaj si molna? A na pašta v 18 evrov. Aj to kaj arrabbiata, moja baba bo arrabbiata. Aj to kaj arrabbiata. Dobro, neč naredimo po slovensko, prinesme eno župco, se z rezanci, prinesme eno pečenko svinsko, malo krompirja in eno solato in smo... Vas prosim, imamo tudi recimo morsko žabo v smetanovi omaki. Ma kaj bom skakal, so še žabovce, pa celi dnevi, Postojni, ma kaj si... Ma kaj jemaste, kaj za jesti? Ja, imamo, recimo, vi, ki ste tako bolj premoči, vam svetujem srni hrbet, merlot omaki, s karameliziranim kostanjem in gobicami. Aha, vidim. Tu bi moglo biti zanimivo. Allora, prinesite mi tu, ko ste rekel, samo brez hrbta, brez kostanjev in brez gob. Samo merlot. Samo merlot. Allora, piace scorešti. Je 15, jačajo 15, štartamo 15 do 100 evrov pride tudi, ne? Gledaš? Buteljka. Ja. Vse od vas, ja? Recimo, Kaj imate slučajno cviček tudi, ki je 4 evre, a cel kamion? Ne, veste kaj vam predlagam? Ja. Počasi pečeno divjo kračo, tega divjega prašiča z njoki. Tu je za vas. Samo jaz bi rad jel danes, ne jutri. Nekaj je počasi mona, kaj bom čakal, da se peče, dej, ali je že skoraj spečena, ne? Kaj se peče, dej 10 minut. Ok, jaz bi tu vzel, samo recimo, dejte mi predračun, saj naredite mi. Vino je 15, tu bo je nek 25, pogrinjek in tako dalje, bo 50 evrov in ste fertik. Koliko? 48 za vas. In brez, če sem ne prišel v ista, kam moram plačati pogrinjek. Bon, naj hra, pizdo, se ala, prinesi to, in smo hotovi. Kakšno sezonsko zelenjavo? Ljevijev ne jejo zajce. Torej, buteljka merlota in krača divjega prašiča. Veste, ki mi vibrira. Hvala lepa. Ki mi vibrira telefon. Baba ma kliče. Kaj ćeš jemati? Ne, sem tle lih parad medeli. Ja. Kakšne številke? Jemen, ja.
Se znam na pamet številka, je bila 5, 18, 26, 31, pa je bila 48, 57 in 59. Kaj? Smo zmajali loterijo, 1 700 000. Ma si sigurna, ja, tu so številka, ja, si sva, ja, okej, prije velje, pa čaki tam, pride, čaki, jebemo mater. Kelner! Prines! Allora pozabi uno... Ste si mogoče premislili, bo se... Ja sam si premislil, ti prinesi vse, kar imaš v tej knjigi, in vse, kar je od prvega do zadnja razložiti, ne pa enkrat 3 puta vsaka stvar, in tle prinesi vino, tle da pijejo vsi, nek pije kafana, pičku, mater, vozi vse, prinesi, koliko bo prišlo? Ne vem, 5-6 evrov bo. Te 20 000 te dam, da prinesi, samo da mi zgineš in da prineseš vse. O, ja, ker tu se reče, za sledi. Grem takoj naročiti kuhnjo. Ja, za vseh torej. Za vse prinesi, ne jejo tu, kar karetajo, vsi jejo te. Nek se vidi rastoš v pičku, mater. Čakaj, samo moment. Nazaj baba. Prosim. Kaj je? Ja, številke so ti, da vidiš, sem ti rekel, da so tiste. Ja, samo pridem zdaj neki zrihtam, pridem domov, vzemi uno papir od loterije, gremo pokasirati. Kako če nemam jaz papir? Jaz sem ga dal tebi, Mona. Ne, nisi ga dala, ja, veli je. Pa šoši, in šo, kaj mi ćeš reči, da najdemo listka od loterije? Smo šli v kurac, ne je lorad pomeni to. Oče, okej, adio, jebemu, mater, kelner! Kelner! Storno! Vejte, prosim, kaj se je zgodilo? Morate stornirati vse, kupa pač nič. Ma ne moremo, ker je vse zalaufalo v kuhni, veste. Dajte me zastopiti, da žalujem. Zakaj? Zato, ker mi je umrla žena. Umrla žena? Ja. Ma zdaj? Zdaj ne, ma zdaj, ko bom prišel domov, pa ja. Smo končali. Smo resni. Hvala, Kobal, hvala, Devetak. Ne, tu boš plačal, ni tu. Mislim, da je samo patagen, da se